Tennis Lucia shape Elitin Mower gonna mar margin Dathrin Sochrid and Ashtora Dhiarmuid Adhastair no Seamus Fickle Tam ar a bara near Beidir Subal Ramatiji Car Rust na Road Cali Dhiarmuid Matbela Dangine Jahini Shakacha and Nish Shachto in Bien to go hop in Ian Athrin Gabala Clear Lena Crema. Pobl fel y dangen y gonomara y ffagal slain yn y gorsanach Dhiarmuid Adhastair sa'r Adhastair-An agus dynnu dy character wôran a dramiach dy gwirici y ffwr blas Jihine. Y masg na rwdi y ffag wynacil yn y chonar fi a han chasag agus a chapin bredin y gyfni ar y rôl mar hym ysfegil tam yn sy drama agus mar a badwyl dy Adhastairi cwrw fartli leis a fi ffilite. Adhastair gymau cwy ar y chw Adhastairi yn y ie. Fi Seamus mar dedo ag mo ar glor agus fi Diarmuid mar dedo ag Murray. So shan cwymus mw fe samwyd agus ar y moyn gymora ach sydd yma mwy helai yn brodyr. Pan ein blant eich atal hyn agus mi eisiau mar a her yn ffrosyn mar rhacord yn gwneud amser mar sy'n ach ni fe wrth yn mar chael i ystod. Fi lai waithig Dhiarmuid ar ornaji a yenwas aimad. Niel siawad o chridi siafanya wal gai akal ar Síocháin leat. Fakal sgwyd ag ffair jesvelach. Ar y fol manachan, no eich tidi ceher y litir môr a gonomara.